Kanyang laki din! Kaya't mo asawan, agsapsapol pa iti bosyo iti may sapay nga agtrabaho ken kuana. Wan maita, iso nga no interesado kang nagtrabaho. Umay kanto iti restaurant na pagtrabahuak. Tas ika mismo ta makisarita kini Boss Linda. Sige man nga rod tani, manumatin abulan nga awan trabaho. Rumbang nagtrabaho ka. Narigat awan na pulos urnong na. Kurak tumat. Wan nga rod, idi pa'y napanabulan nga agsapsapolak iti panggadak ngam awan mat. Ngamin, ti mabiro ka. Pangalalaak ngay mo ti pagbayad ko iti asa kas kada lending ko nga agduduma. Umay kanto. Barang alain na ka ni boss. Tapno ta pagbayad mo iti utangs mo. When friend, inton bigat matyaang, umayak nga umay. Sigurado ka kadi, akayat mo kan kabaalam ti agtrabaho dito'y restaurant ko. When auntie, masiguradok akabailak. Nasaya at nukasta. Naibagak matan kan kadagiti dos and don'ts ditoy. Kan naibagak mat lang nukasano ti sweldo. When auntie, Mabalin mo ti mangrugiin ton bigat. ay na, agyaman ak unay auntie. Agyaman ak atalaga. Awan anyaman na, Mayta. Ket, anyay ti nagsaritaan nyo kini Aunt Linda. Ay na, amom ka di, nakaragrag sangkak. Gaputan ako na amang rugi ak kanon inton bigat. Well and good. Tapno makatrabaho ka matan. Wan nga ron. Ala, agawid akon, tainak pa'y aglaba iti kawas mi. Amangan nga minno saan kunton amasangot ti aglaba numang rugi ak ditoy. Sure, Maita. Nala, ingka. Ingat. Ay, naimbaglakit din, tanako na ni Auntie Linda ang mabalin kung timang rugi inton biga. Ket, nasaya at ano kasta, Mayta? Wan, Brando. Ngam niya, saan mo kuman ngar aramiden, jekas iti aramid mo iti sigo da trabaho? Ha? Anya ka di mananday tangay bagbagam? Kunak, saan ka feeling boss, no kayat mo nga agbayag ka iti panggadam? Maawatam? Anya? Amok ngamin ti ugalim ka Dagita kumangamin ti liklikam, Mayta. Dayta ugalim feeling boss kano ka? Nagadumanin nga imbagam. Di ta ka man langan. Kumusta ti damungal daw mo dito'y restaurant, Mayta? Nasaya at mat, Auntie. Saan ka matunay ang mabambanog? Ay na, saan mat, Auntie? Ayos lang ang titrabaho. Nasaya at nga rod no kasta. Ala umuna akon nga agawid. Aggidan kayon ton kin ni Bading. When, Auntie, don't worry. Da kayon ton ti makaamo magi-close. When, Auntie. Ay, makabanog matyag trabahoan niya. Ayos lang, adi. Ampay, adaya ngamin tinalaka trabaho. Sa bagay matkit di At least, nakastoy nga awan ti customer kat makainan natamat. Ay, wala. Ay, alaman nga rod. Tumakder ka, taing ka mang ipaburok iti danom, tagkape taman mat. Itayak pa'y kat, amakakapkape. What? Alam tumakder kan. Ala, mabit lang, Mayta. Mangipabura ka kiti danom. Di awanan ba inatuya? Kaslamot din mga ibabaw nga awan anyaman na. Feeling bus mo lang arutan. Ayaban no nagburokan,
Makadlawak man. Apay ngay akas lasaan mo matan unay akasarsarita ni Mayta. Ha? Kas lakus ko sila papay. Ni Aunt Mat, di lamat madlaw yung kunakman nga. At dangarod matak, di makadlawak. Anya lakit din. Ay, kasano ngamin, Aunt. Marurudak man ito galing na. Agpatpada kami, Mat, amatang tanan dito restaurant. Ngam na ibaon na, kaslay sumatan ti boss. Anya. Hay! Makarik nakid din iti pa nagbabawi. Anang i-recommenda kin kuana dito eh. Inton kuan, mabuwis, taktakitaan na. Ala, ano samlaeng? Bareng makarik na. Kat saan kumamat abosi dito'y tanarigatan. Ay, makawannog man. Agi na naakman pa dito yung restaurant. Kabayatan ti pananguray ko kini Auntie Linda. Hoy, panag ko na kat saan ka abisi. Mabaling ka di, amapan ka agluto iti may sa abo a buttered chicken iti kusina. Ha? Ha? Darasam, tagur uray dagiti customer. O sige, mabit lang ha? Siya kunti agluto. Nalpas ka gaya man ang nagluto. Ha? Ay, uwan nalpasan. Na-serve ko pa kit din ijay table da. Good. Awan matanter aramidam. Amangan numabalin, amang ipaburak ka iti danom a pagkape. Anya? Hay, awan pa'y ngamin ni Bading. Nagbayag mat anapan nagpalingke. Ala, ingkan. O sige, mabit lang ha? No agburak ti danom, agtimpla ka iti kape ka. Iyag mo kanya, ijay counter. Mawatam. O sige, inakon agpaburak. What? Imbaon-baon mo ni Bella? Kan, apay ko ma. Imbaon ko lang, mat. Pau, unay kan mayta. Ni Bella, anak ti may sa nagbak na gayem ni Aunt Linda. Kat, anya ko manubak nang imbaon ko latta. Unay kan, di ka matla nagbainan ako na. Anya ka matan. Pilpilim ko mamot at kita tao ngay babaon mo. Ha? Nakababa yung tinaramid mo. Numamuan ni Aunt Linda, amangan niyo ibaga na feeling boss ka. Ha? Nagadumanin nga imbagam. Basta imbaon ko lang, mat. Period. Anya, ay una yun nga ugali ni Mayta. Sakto pa ya mismo, mabainak amang ibaon kin ni Bella. Ngam imbaon-baon na kit din. Huwag nga ron, Aunt. Sapay ka sangsangpit ni Bella, di imbaon-baon na. Saan pa'y anak kainan na? Ay, una yun na ay. Kinapudno na. Iso nga imay ni Bella iti na minsan, tapag saritaan mi kumati may papan iti da ito'y restaurant. Ha? Sublaten nanda ito'y. Kaya't niyo sa wen? Saan doon na kayo ti boss mi, Aunt? Sanan, nabayag nga min na nagsaritaan mi iti na ni Bella ti may papan iti da ito'y. Nakunamot ni Bella, akabailan nan amang i-manage. Iso nga ito numayabulan. Ison ti agbalin abosyo ditoy. Nasingpit-mat kiti ni Bella. Awan ma ko nakenkwana. Wan, nasingpot ti anak ti gayom ko. Iso na lang, tapakibagam kin ni Mayta. Tasaan na kumamat nga buswan. Saan nga glablabas? Wan, Aunt, iba ka talaga. Anya, saan ka makatrabaho ita, Mayta? Saan pa'y Brando? Makitkitam lang aruden nga kakapsuta. Gapo iti pa nagtrangkaso. Damagam pa'y lang no sana ka makatrabaho. Anya kamutan. Anyat amok ngay no pilitom ti mapan. Unay kamutan. Kat, naimbag no saan na ka ngay katantibosyo ye restaurant. Tanumanon nga aldawa saan ka nagtrabaho.
Anya ko ta ikatan nga ibagbagam. Imposible ang mapasamak dayta. Anya? Imposible ang mapasamak dayta. Gaputaan mo, kun mariknak mo't adakkel ti panagtalak ni Boss Linda kanya. Iso nga oray sa anak asumrek iti manungal daw. Ayos laeng kan kuana. Ne, kasla makalawasan nga da ka lang dito'y dagus yumayta. Aywan manong. Nabayag mo ngaminan ang maimbagan da ito an na yun. Kastaya, kat na imbagman no saan da ka sukatan ni pagtrabahuam. Ay saan manong? Adayo ang mapasamak dayta. Kat numastal ka nakpay ni Boss Linda. Ngamday di abakla apabida-bida. Anya? Wan, iso nga amok nga ayos laang kin ni Boss Linda. Ay sus, no ikatanak day ijay restaurant na. Dakkel apo kaw na ah. Anya? Wan manong, kasla mayarig laang abalitok nga imbilang na, nubilang laang. Di magasakon, tasan ka mo na sumsumrak. Wan nga rod, friend. Nasurukan ang makalawas asa anak katrabaho. Kumusta kayo matan ijay? Nasaya alata Kat, kano ka nga rin nga magtrabaho nga? Friday ita. Inton lunis na. Sige, tayo tiba kini bossing. Ay, thank you ah. Pakibagam kan kwa na. At daan-an na yun. Iso asa anak katrabaho iti manual daw. Awan ka di. Basta. Umay ka nga umay itong Lunes. Tani, awan ka dwa. Un friend, promise, umayak. Naimbaganak tumit siguro. O anya, napintas ka di matla ang inaramid ko dito'y unag? Dagiti decorations ko. Ay napaw. Uwan madam. Nagmayak nga rod Decorations pa lang. Makapaawi sa ti customers. Nasaya at no kasta. Nga mabait lang ha. Diyak ka ti mauawagan iti madam. Bela ko damlatan. Ta inauna ka pa imot ngam siya. Ha? Inaunak ang respeto latakan ka kas boss dito restaurant. Anya lakit din aya. Uray siyak ti boss mo, ibilang nakumakas gagangay a tao. Ay basta, diyak ka ti mauawagan iti boss wano madam. Okay. Bella the Great. Anya? Nasaya at tagda ka manan dito yung restaurant ita. Ha? Itaak lang amin manen asimrek. Tanabayag anag trangkaso ah. Ah, kasta aya? Ay pangaasiman, taing kaagluto iti kusina. Kayat ko ti sidaan nga da sabaw na. Anya? Awan mo't ngamin ni bakla. Iso kumati ibaon ko kat. Iso asikan ah. Mabit lang ha, madamay ta. Anyat kahit mo si daan, nga da sabaw na. Uray anya, basta da sabaw na. Diyak kayat ti dray ah. Ala, ingka agluton iti kusina, ta siya kon ti ag-counter. Okay, madam. Manong aldaw kon manipod nagsubliak ang nagtrabaho dito restaurant. Ngam aging gaita, kat saan ko pa'y anakit-kita ni Boss Linda. Boss Linda nga ibagbaga. Kat, iso nga rod ti Boss na. Di umay kumamat sumarungkar dito restaurant na. Ay, talaga asaan mo pa yung amo? Di mapaspasama kitaglaw-law mo. For your information, saanan ani Boss Linda ti Boss ta ita. Ha? Hindi pa napanalawa sa sinublatin ni Bella na ito restaurant. Iso nga ni Bella ti Boss ta. Anya? Ay, di nakman awon akasta. Ay na, ibagbak lang arutin ti putno. Anya? Apay, mas tao ka ni Bella ti Boss ta ita. Siguro, makariknakan itibain kapo iti ugalin. Hindi na minsan nga aldaw na panak nagpalengke. Duha kayo lang na pati dito eh. Imbaon-baon mo pa
Agasaman. Imbaon mo ana pa nagluto iti ka na. Imbagampay ama pa nagluto iti kusina, tas ikan tagtugaw iti counter. Anya laki din aya. Anya, ay na, marunawak sakit din itibain, friend. Woo! Amo mayamot tagbain. Kano saan? Anya laki din. Madam, O may ta, apay akas lang mabutbutang ka kanya. kwa, kinapudno na, mabutbutang kan mababainak itakan ka. Pakawanan na ko, madam. Ay na, di nakawagan iti madam. Bela ko namlatan. Kan may sa, awan ti rumbang apagbutngam kan pagbainam. Gaputa inton umay alawas, saan kan apastra kan dito yung restaurant. Anya, apay ngay, madam. Pasensya kan ha, ngamang sapol ka laangan iti sabali apang gadam. Diyan ngay mabalin nga agari-ari ka, wano feeling boss, kas jay ba? Anya, ma'am, awanan ti amok asabali pa'y apanggada. Saan kun aparikot day tamayta? Diyak kaya ti ugalim, masyado kang mataas. Kunakon kay, saan ka nga agbayag iti trabahom? Anya, Di mun tumat ngamin maikat day tanga ugalim. Feeling boss ka launay. husto kumamutin Awan lang arudan ti trabaho. Pagsasawan nakpailaangat. Pudno mo ti ibagbaga ka. No saan kumangamin akas ta ti ugalim, agbayag ka kumamat. Ngam saan mat? Ipangpangrunam ti kina feeling boss mo. Anya nga ita, awan lang arudan trabahom. Anya lakit din aya. Mangsapulak laangan iti sabali a pagtrabahwak. Mang sapol? Tanya. Agbalin kan tumanan na feeling boss? Di saan kan tumatla nga agbayag? Ay, uray saanan may ta? Uray saan kan ngagtrabaho, tamang ibabain ka laang, salbag ka. Anya? Siyak pa'y lang ti pagdamagam iti trabaho, Mayta. Si kalaang mga minti amok, friend. Ay na, adot mo ka mabalin ko apang irekomendahan ganyan ka. Namdya kayatin. Anya, Masigurado ka siyak tinakababay no bilang lang. Isir kay ti trabaho. Sakit feeling boss kan tumanan. Anyan tungay ti bagara kanya. friend. Nagtrabaho ka ngamin, friend. Amom kumamit ati limitasyon mo. Kanain mo nga imula di ta panunot mo anasamak. Trabahador ka. Saan ka abos? Mawatam? Anya, Na, umanaw kan? Ang mga nonya pati may sawang kugan ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Lakay, indakon iji palingke. Tapno malakok adagos dagito'y natnateng kan ikan alakok. Mangan kalat taditan. Adati kadem dita abay ti katrem. Kinalubak, adobo ti sidaem. Kat mangan ka ngamin tapno maikat adagos dita an na yam. Ay nga, mayat. Adobo manin ti sidaek inton madamdama. Ay nagkana sinti kastoy. Agyaman bakit? No apay tumot nga may nasaan mati na maimimbagan ti sakit ko. Di kakit nga rod matulungan nga aglako ide palingke. Saan mo na panunutan day taton yo?
tinaskan nga aramidam. Katulungam ti bagim tapno umimbag ka. Saan mo tumot ngamin akay ati agpa-check up iti doktor? Jak nga rod kayat amangan no kumaro pa iti sakit ko. Manayunan tukit din ti sakit alaklak amat. Kasano ako markaraw? Kat ospital, wano klinik ti papananta. Expert dagiti doktor. Ay saanin bakay? Amangan no injeksyonan dakmanan. Jak kayat ti matudto, dok. Bala, makaambo ka nga rudan. Lipato mo, tinaibagak. Amangan no marabyanak ita. Ado nga mintilakaw. Saan na balay tamasapa nga agawid ni Lisa. Katadan to agluto inton malam. Mala, inakaon. Agan-anad ka bakit? Ay, nilisa manin ti agluto inton malam. Sigurado nating tumanin ti lutuan na si daing. Kat kaungit naktumanin no sa anak amangan. Ayan yan, ni kumabakit ti agluto. Tapno karne, wano ikan manin ti si daing. Nagsaya atin ti kastoy abiyag. Mangan maturog lang ti aramidek. Ay, bumangon man kit day. Kani kung day ito insagana di bakit akanek. Adubong agpaiso ti sidak. Nga madubo matakang kaw. Ay, na yan ni bakit. Kunak lakit din no adubo ababaw. Ay, kunak no na may sak ni bakit. Ang imsak mo tinamaysaan na. Ayan niya lakit dain. Tataton niyo. Umayak man. Ni ay midayday Ay, agidak man. Tap no mamati masakitak. Ay, ilokat mo latan tiri daw, basang. Sana nakatrangka dayta. Ay. Pasensya kayon, tata. Nasingak pa yun, ti pan naturog yaw. Ay, at namalo ko nga igam na. Ang mga nokar ni dayta. Tataton yaw. Ay, sa anak-anak katurog. Agkakapsutak lang amin. Iso akas lakayat ko tiyagid idda. Nakaumay ka man. Wan, tata. Umay kayo ikan iti sidaan yaw. Nadamag ko, hagsaksakit kayo. Aya. Ay, Ay, tuyo mat gayam. Ay, agyaman ak unay iti dayta asidaan. Ay, kunak lakit din no karne. Tuyo lagayam. Sige tata, mapanakon. Agpaimbag kayo. Ay, sige. Handa man ang tao. Sino nga tamanin day taya? Disturbo iti panagbuyak iti YouTube. Ilukat mo latan tiri daw. Naimbag nga oras yaw, tata. Sino ka itayin, Barok? Siyak ni Larry. Naglaklakwak iti makmakan, tata. Kas kumay titinapay. Si daan kandad dumapay ari dito it amakan. Ay, kasta ka de. Adda ka di fried chicken ala kong Barok. Ay, adda ka, tata. Mano ka di tigatangan yaw. Ay, 5 kumapirasaw. Nga mawang mapagbayad ka. Takas makita mat kat masakitak. Ang mabalin ka di nga utangag pailaan. Sa nabalit na bayadak daw. Di kagdanag. Mangup-opisina ti anak ko. Kan pulis mo ti asawa na. Ay, ala, tata. Mangala kayo pa iti fried chicken. Dagasak tuwinton bigat ti bayad na. Ay, wing Barok. Mabitla nga ro, tata. Ay, supot ko na ito yung fried chicken. 365 pesos amin ti balor day ta. Anya, ay nagninamot gayam.
Nakaturog kayo kading? Ay, si Mangpet kagaya minanak ko. Wan, tatang. Tatunggal aldaw ti Friday, masapa kami nga gawawid. Kumusta kayo matan? Awan ka di pa'y ni nanang? Ay, awampay. Ang mga numarabya na sumangpay. Kasta ka di? Ay, gayam, Lisa. Ikanak man iti kwartam. Ni, pangaramatan nyo iti kwarta ngay tatang. Di yu ibaga arumwar kayo, kat saan kayo pa'y nga imimbag. Ay, kuha. At dangamin kayat ko agatangin ngay regalo kininanang yo. Anya day jay, tasya konti manggatang. Ay, sakton. San mo tumot lang ang masikaso? Alan-ali sa anak. Ikan na ko niti kwartam. Tarigalwak man ni nanang mo. Tapno marik nana mo ti panagayat ko. Ikan kay to. Inton umimbag kayo, tatang. Ha? Awan pa'y sweldo kita. O sige, panawan kayo pa'y. Mapanak pa agpulos. Kan lutwak di ginatang ko aparyakan okra. Kaison ti sidaw nyo. Ay, salbat. Kasano pa ito yan? Awan pagbayad ko iti fried chicken nga inuhutang ko. Bakit? Masyanak man kinitatag. Nabayag mo tin ngagsaksakit. Dandani makabulan en ngagsaksakit. Wen nga rod lakay. Di namot ngamin kayat nga agpakita iti doktor. Saan mo na may imbagan? Kaasi pa ikit din tilangana. Anya nga ta tinasaya at nga ramidan tayo. Tapno maimbagan adakos. Bayan, bakit? Kasaritak inton bigat ni tatang. Alukoyak ang mapanagpakita iti doktor. Sige man nga rod lakay. Barang si Kati danggan na. Awan ka di serak mo ita, Archie, Barok? Awahan, tatang. Isoabantayan kayo pa lang ita. Ay nasaya at nga rod no kasta, Barok. Tapno makaina na kamay. Wen, tatang. Ket no kayat yo. Kaduan kayo ngagpa-doktor. Ay saanan. Gastos laing dayta. Ken maysa, ang mga numarigatan ti doktor amang kita iti sakit ka. Apay kumangay, tatang. Nalaing dagiti doktor. Ado ti aparatos da tapno maamuan da ti saksakit. Kas kumay ti sakit ti ulo, tiyan, ken aminan. Uray tupay kinabagtit ket mabalinda maamuan. Ha? Ay, uray ka di pa naglastog? Maamuan da? Saan, tatang? Mabalin na maamuan da. Apay, kaslamadaнаgan kayo matatang. Ay, awang Barok. Nadamag ko laeng. Ay, sir, itkit di ti kastoy. Dandaniya kung natiklog. Tata, ayan nga iti bayad yu iti nalayo 5 piraso a fried chicken. Ay, agtoy. Ket inton bigat. Mangyag kanto iti lechon baboy, Kentalo a piraso a fried chicken. Oo na, tata. Ang mga nuutang manan. Isan na bali, Kabay bayadak, Mike. Sa bagay, di yung maitarayan. Wan ko nakmat ken kalari. Nayon namatin iti donuts. Ken urayan niya pa'y anaimas at tinapay, ha? Ala, wan tata. Urahin nakmanin inton bigat, Iti kastoy mutlang nga oras. Ala, rumwar kan dito'y balay. Ang mga nusumang patdag iti kabalay ka. Kit maamuan da nga da pagut-utangak iti makan. Naimbag nga oras yun, nana. Dumagas kayo pa'y bit, Naimbag nga oras mo, ba't balasang ka? Gumatangak man kuma iti bugo, Wen Nana Berta, ay agoray ka. Adaman man manlaw ko iti asawa yo. Anya ka di dayta, balasang ka.
Adda ngamin makitkitak amay sana laki amapmapan iji balayo. Damagak ko man o asino da iji alalaki. No anya ti aramiden na iji balayo nga mabainak mo't ngamin. Saan ka di anam namin san anapan iji balay tidakda ka batem alalaki ay. Namin ano nana, iso amas daawak nga rod. Asino nga taday jay? Dabagak to man iti asawa. Oo anana. Ngam, mga nubisita na laeng. Ngamin, ada ka na yun awit na anak ka eko bag. Ay abangan mo't nubisita na ngagpaisaw. Ay ngam do kastaman bilang. Ibusin na nga rod at itid jay alalaki. Awan ka di masangsangputan yun, nana? Ay awan mo't balasang ko. Uno, amangan kit di mo't nuputot na iti sabali a babae day jay. Iso alimod ti panang sasarong karnak kan ni Tata Tunyong. Mga ikadlakay, saan ka no makaawid dagiti anak ta? Maturog da ka no, iji nakaangayan ti si Menarda. Anya ka diti sidaan bakit? Pariyaken tarong. Manan, iso siguro ajak umimimbag. Kaputan natin nga kanayon ti ipaspasidayo kanyak. Kat anya nga ro ti kayat mo, karne? Uwen ko ma. Amangan no iso ti pumigsaak. Aguray ka man gayam lakay. Adda ka no kat nakita ni Aime akanayon nga umay diti balay. Kat kanayon nga adda igam na. Asino ka di day jay? Ay kwa. Ay jay mang mas masahe kanyak at taga dita daya. Kaanakak mutlaang day jay. Kasta ka day. Ibagam tuman nga raw tagpamasahe akman mo't. Nasakit ti sikat ko kat. Ay managbabain day jay. Iso nga mga no di na kayat ti umay. Anya, oy Tonyo, agpudno ka man da. Amangan kit di mo't nupudno ti imbagan ni Aimay. Amangan nuputot mo iti sabali a babae. Ay na, salbag kayo mat. Di dakmat pagbalin na dakis Tamangan no ad-ada ako maro ti sakit ko. Mamwakla ag aluklukon ak. Agsagaan na katunyo. Sabali ak no siyak ti makaungat. Anya! Abulan ng tinapalabas. Kat madlaw ko alumoklok magkalakay. Ay, simpre lumukmagak ta sa anak mit ngagtrab-trabaho. Natural alumukmagak apay, kayat mo nga rod ako mutongak. Ay, saan mas daawak laang ngamin ta dumakdakkel ta buksit ba? Gagangay mo't siguro ang mga numaik-ikatin ti sakit ka. Nasaya at nga rudno kasta. Ay ngam nasaysaya at kumano agpakita kay ti doktor. Tapno maambuan tayo no adda sakit mo wenno awan. Ay saanan, gastos lang na ita. Ay adakan ka na itatunyaw. Isu ano maunat ka adi na oras. Awan nga rod pabpabasulab. Sabali man ti madlaw ko kinitatang, bakit? Anya ka di day jay lakay? Apay, di mo madlaw alumuklok magnitatang. Ken madlaw ko akasla saanen nga aglanglanga masakit. Kastaya? Agdwa-dwa ak atalagan kinitatang. Amangan kit di, no adda ti mapaspasama kasantay yung ammo. Ni, anya kumangay? Idi ngamin, di na magkanyak ni tatang, no kabaalan dagiti doktor nga i-detect dagiti agululbod. Kat? Iso ako nak, amangan, no agin sa sakit laang ni tatang.
tata. At tuyan ti order yu akarnay. Yag mo matan ti bayad mo Saan ka mo ta makaaw-awatan niya? Imbagak mo't kan ka nga itid kunto inton kanikadwa. Saan pa asimbangpet dagiti anak ko? Ang naurnungan ti utang yu kanyak, tata. Apay ngamin nga order kayo nga order. Nawan mo't gayam kwartayaw. Apay nga rod alako kamot alakaw. No di mo kaya tiyagpautang. Anya, si kapay ti mangibagay ti kasta, tata. Kunak ano tulong ko ken ka, gaputa masakit ka. Ngamday takit din ti bagayaw. Pasinsyakan barok. Di ka madanagan kunak manen. Itid kunto ti bayad dagiti in-order ko. Sigurado nyo tata. Tanusan, ipabarangay ka. Ipabarangay mo ti masakit? Anya masakit? Agpampamarang ka lang nga masakit. Gaputa iti may kadwa nga umay ko dito balayo. Sinirip ka iti ayam ti tawa. Kat ijay anak kita kakabaalan yung matgayam ti tumakder adakda kayo. Binoy-buya ka paikit di anangan Dagiti lang sidaan ti kinanyaw. Kat apaman analpas kayo anangan. Nagtugaw kayo iti kamayaw. Kat nagsikkawil kayo pay. Di ka naglibak tata. Iso abayadan yung ti utang nyo kanyak. Agsubliak to yung Sabadaw. Kat umay kayo singiran. Sa nabalay, inimimas yung akin nan dagiti lakaw. Tatang, agawid At iti karni ti baka asidaan nyo inton madamdama. Agsubliak mo't lang iti trabaho. Inyag ko lang dagita. Ay itaman pa ngayong gatangan nak ti manugang ko iti karne. Ay agyaman nak unay abarok. Inkarigatan pa'y tinangitulot ket adda trabahom. Sa nabali tatang. Kaya't yung kadi ngayalaan kayo iti napoy? Ay saanin barok? Sa anak pa'y amabiseng. Mga anak tulat tayo ton mabisinak. Iso pa'y apakataktakam. Alang nga ro tatang, mapanakon. Ay aguray ka man barok, ningay Lisa. Saan ka di pa'y nga agawid? Pamangan winton tapos ti panagawid na tatang. Ay kasta ka de, kailiw ko nga minin ti anak ko. Sa nabali, agawid tumat lang tatang. Ala, mapanakon. Malabarok, agan-anat kay ti panagbiyahe. Naimbag nga oras yun, nana. Da kayo ka diti asawa ni Tata Tunyaw? Awad, siyak. Apay ka di barok. Asino ka kaday? Ita ka lang nga na makita ditoy. Ay, san lanam na minsan ngay mayak dito'y balay yung nana. Ngam ti asawa yung lang, ti kanayon ko amaranaan. Iso ngay mayak, gaputa itating karina pa nagbayad na iti utang na. Panagbayad? Apa ay, kasano anak ka utang ti asawa ken ka? Anya nga utang dayta, kamsa? Ay, kastoy nay. Nakautang ni Tata Tunyo iti agarup 2,000 abalor ti sidaan kan tinapay. Lechon a manok, fried chicken, kandagi dya kakaimas at tinapay. Anya, ay mangibaba inday jay alakay. Masapol ngamin ngagsingirak kuman. Ala, mabiit lang tabayadak ti utang ni tatang. Ay, agyaman na kabsat. Malugi ak ngaminan no jak pay lama kasingir. Unay ka magdan tatang? Anya ka di da ito nga inararamid mo? Nakautang ka, gapulang itinaimas asidaw nyo? Ay na, amo kon ti amin tatang. Agin sa sakit kayo laeng. Gaputa ni Archie mismo tinangsiim kada kayo. Kaya tso ka di abuyaan ti video yaw amang mangan? Idiinyag na ti lechon asidaw nyo? Ay, hikwa. Ay, awan manak nakamoton yaw. Aharig na daw dawatom ama idalit ka. Gapo iti dayta nga inaramid mo kada kami. Pinamati na kami ama sakit ka. Tapno di ka agtrabaho. Kentap no makapangan ka iti naiimas. Ay, pakawanan dak ko ma. Nagbababawi akon. Manipod ita. Makamu kamatan iti biyag mo. Ha? Manggad ka.
Manggad ka. Ah, Tapno ada ibayan mo kan ni Lisa. Ta binayadan na dagiti utang mo asidaan kan ni Laray. ay, bakit? Lisa, marigatan ako umangas. Ipandak ko may Tatang. ospital. Anya ka diti mamas kasamakan ka. Aging i-stroke ka kadiwan, no? Tunyo! Tunyo! Ay, chila kay! Tulungan na kami kuma! Ni Tatang! Sana makaangaw! Nasaya at mo't na nakariing kan lakay. Baka, anya tinapasamak? Na-stroke ka, gapo ta na high blood ka. Gapo siguro iti kanayon mo apa nagsida iti tabtaba. Kan may sa, pimay paison ti pa nagpamarang mo ang masakit. Naidalit ka kat nga rudan, tunyaw. Pakawanan lang ko mamakat. Ay, sabi lang ko matapakawanan na ko niya po, Diyos. Na pwede naramit ka. Ay na, ang panunot kan tunyaw. Saan nga min akas karina ti inar-aramid mo? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Naglaing ka ninsan. Talaga ang malalaki ka. Bilibakon king ka. Siyak pa'y magti ko na minsan. Agasam mga minday takin na maskulado ngay. Nagtayag ka pa'y. 6-footed ko naman. Ano ang 6-footed? Ay, sana yan. 6-footer? Ay, wala niya. Nagkamaliak lang iti spelling insan. Pasensya ka na. Naglisi ka dita pag na. Tagawid ako ninsan. Ay, saan ka mabuting agsubli? Dagiti 5 alalaki adi nanog-danog mo? Oh, pagbut nga ko ma. Ora man pa isa nga pulo dang agsuble. San ko'y da kabutang? Nagturod ka talaga insan ah. San kan samot nga imay nagbuya iti pelikula bakay? Pelikula asasawa mo dita. Dagiti 5 lalaki a kinalaban ko tita igit ti kalsada. Ay na amukon. 5 itay ni kumare kat na istoryana da ita. Di ka man lang imay nagbuya bakay? Ay na dondon. Nagaduti as asikaswak dito'y balay. Awan oras ko amapan mang buya-buyakan ka. Ay sayang. Di mo nakita no kasano nga inwasiwas ko ida. Sakot to impurwak ija kasabaan. Ha? Husto daytan apa nagpasikat mo. Amon ti amin dito'y lugar tayo naturod ka. Naturot lang aya. Naturod ka napigsa ka. Nagmayat itirik na ti kabuting da bakay. Lumabasak lang di ta kalsada. Aglilisidan, agtataraydan. Sikat at talaga nila kay mo. Isaon ti pagtutungtungan da dito'y lugar tayo. Ay kat, mabalin nan ti agartista no kastananang. Bagbagay na ngagpaiso ti agartista. Tagasam nga idagiti 5 alalaki a kinalaban na idikalman. Nabuyang met aya tinapasamak nanang. Kanwada kay sangwanan. Ay ha? Ison samot ti katuturudan dito'y lugar tayo. Saan aya? Kan ayan nagayam, napan nagtrabaho nanang. Kunak man no adda dito'y balayaw. Agpa-autograpak kumakot. Nagpigsa ka talaga paray.
Agasem ta ka ba ilam abagkatin day talima asako asiminto ngay. Naglagan lang mo. Oh, siya, marigata na kamang bagkat tay may sasakaw, oh. Nakaapoy ka nga rin ka sa baray. Apay ngagpay so paray, ta nakapigpigsa ka. Puliming amin. Isukit asi kati inaramid da aporman, ta napigsa ka. Kan kabuteng da ka, dagiti daduma karpintera. Agasem man, maminsan lang asit-sita mina umasidag da nadagaws. Kasladay jayo. Nay, nakatugaw man itatamir ta. Naglaingan ta nakalinong pa. Huwag nga raw, ipakita mantikin na turay mo pari doon doon. Timalyaw adagaws ni Mang Mirto, oh. Kano, umasidagan dito nay. Umay dito entan. Ay, anyatar aramidam si kalakay. Agin ina na aklaeng baos. Agin ina na. Bawal ti agin na. Nagkunakin ka nga ginana ka. Pasensya ka na, boss. Medyo maulawak namin. Gapuin si Pudo ti Panawan. Kaya't mo tayo katanin ka, ha? Ay, saan na, boss? Saan? Nagsubli kayo ti trabaho. Tarasam! Uwan, boss. Mapana ka. Oh, makita mo tayo dyan. Agasa, bilibak ka talaga kingkan. Boss, ti awag na pa'y kingkan ay talakay. No, da makita mo sadot akakadwa tayo. Lakay man day tao no saan. Iba ka ma. Wan, sige, pari doon doon. Ingka man kiti agkiwar iti simento. Ay, wan, mapana ka. Anak mo ni Dondang? Ay, wan! May katlong anak ka. Ado ti magibagbaga akas la artista ka no, tas sikat nga man. Kasta aya, Kano ison sa mo ti porman niya. iso nga raw, Napigsa day jay nga anak ka. dabas bastos na. Anya, Di na mo arespituan ti lakay akas kanya. tapay, anya ti naramid na kun ka. Agin inanaak, tamaululawak nga po'y ti Pudot ti Panawan. Agasem, ta sinitsitan nakit din nga inayaman. Adda siguro kayat na nga ibagakon ka, Ada, ngam apay anas ka na sitsitan nak ngay kailakaya kong. Tas lamo la agay-ayap iti aso. Ala, bay amparay, tabagbaga aktuman. Rispita rin naman kumaati lakay akas kanya. Ay kauwan mo ngamin, Ayan na ngay Jeswel domdondon. Atoy, Ala, darasam ti mangyawa, tani, nagado tinasken abayadak. kompleto day tan. Saan mo nabilangan? Amangan no adamot imbulsam. Uray kapkapan nak ano din bulsak. Ay, sika dondon, bawal ka nga aginom iti ara ka. Na. Uray nakla itudo-tudo. Tapno saan mo amalipatan? Diyak malipatan. Anya laki di. Ha? Tandaan nama, no aginom ka iti ara, kat mabartek ka, saan da kanton akabuteng dito lugar tayo. Laglagi pom dayta. At painom ka man magparay. Takaswiswildo tayo mo tinikalman. Awanin ang tinabate ako wartak paray. Apay, inalamin ni Bakit ba? Ganyan nga. Saan ka madanagan? Kahit mo tarak, Huwag nga rin paray. makitkitam day ta kantina. Ha? Adda nga tala ako da nga arak dita. Ada Kumasidig ka. Kanya kita ramidin ta dita paray. Agulimag ka. Ha? Anya di katangan nyo? Ibagang man no sino ak. Iso ni Dondon. Katuturadan. Kayan katatayagan. Dito yung lugar tayo. Miss. Agjejim ka kadi, manong? Damagang lang. Di mo ka di makita dagiti nagdatak klamas ko. Amom, no niya tiyar aramidin na kadagiti kalaban na, adeng. Anya ngay? Ipurpurwak na lang ida. Unay mo tanu kasta?
Nood da makurso na da, nas ka na maalak. Ay, wain, puno na ito, ading. Jak kayat, ti mapababainan. Nangagmaw? Anyat ka iti asawan. Ah, ay, wait, nangag ko paray. Anyat inyara sa asnakan ka. Kwa, ading. Kaya't nakano ti arak ken sigarilyo. Anya nga arak ti kayat na. Jay kanginaan ka na mo, ading. Nanginamot at ibayad na. Ibagam na itakin ko na pare. Kwa ka na. Libre, no iso ka na. Anya, libre? Wain, no kaya't mo nga agbyag ka pa eh. Pumatduam? Sana mang rabrabak tayo ta. Aming nga ibaga na, araramidin na. Ha? Ay, ala! O niya, mangtad kan? Umawag ak iti pulis. Ay, di mo ayam mo, nga ultimo pulis kit, mabuting nga na. Pulis gaya ma. O sige, mangtad akon iti arak kan sigarilyo. Kasta. Saan ka matanagan, miss? Tanod ta sa bali amang buting kang ka. Ibagam lang ka kami, ha? Awan mo ti sabali amang butbutang kanyak ditoy. Da kayo laang. Jak samot maurayan ni Dondown. Jak man amuno sa dino tinapanan na nanang. Naska na makasaritak. Taibabain na kun nga inana. Ah? Imbabain na kayo? Tangapay. Agasaman, tasinit-sitan na lang ka na di kumpare ka lakay. Nagipulong nanang. Wow, kat saan anasaya tikas jay agalad ni Dondown. Ay kat talaga nakababain nanang. Lakay? Sit-sitan na lang. No ayaban na? Sumipngatan nanang. Urayin nyo kadipay. Ay, saan kun nga urayan? Tamapanak mo't agluto iti kanon mikin ni tatangyaw. Agsubli kayon tulangan inton bigat nanang. Awan ka diti trabaho na inton bigat. Awan nanang, Domingo inton bigat. Sigay, agsubli ak inton bigat. Masapa ak tao. Pare, medyo nabartay ako na. Ika kidimod. Manupay lang nga baso day tanay inom mo. Abay, siga, pare, saan ka pa yan nabartay? Makatagdirak pa lang ang limpyo. Ang kita, Saan ka pa ngagpay sa matwang mo ta, pare? Basit pa lang, di tanay inom ta. Nagpigsa mo nga minto arak ngayon tad ka data. Hindi aglakla ko, pare. Nung kaya't mo, itangad ko pa ya. Ay, mabartag ka na dago sa pare. Sana ka mabartag. Uri kita. Ay, sus, intangad ng ngagpaiso. Ay, pare, Houston! Dandanin na ipos na eh, pare. Sana pa nabartag pare. Ay, biliba ka talaga king ka, pare. No arak lang, awang kanya day ta. Pati arak, napigsa ka. Saan ka mataltalapan, pare? Lukatan pwede tamay sa. Kaya't mo ba'y? Kayak pa Ay, aguray lang nga rod. Lokatak, pare. Ay, nabartega ka talagang Dondon. Ayan mo, apayasan gamutan na agdagdaga rin. Dak, dito eh. Ay, diyan kung may mulaga, dagit ay matak. Sa dinotel mo? Ito isang wana. Handa ka malaga dito, pare. Habi nga ito, saan gamutan nga agkatawa? Sana ka makakatawa, pare. Siya kasi kaya't ko ti agkatawan no kasi mabarte ka. Wala naman ti nakakatawa. Na. Hanya na dyan.
Paray, sika ka nila ita agsing-sing lang. Adan sa mo, makasangsangitan. Asito na dyan, paray. Dumdum, sika na ita agsangsangit. Eh, paray, agan ano kan. Saan ka ba na sinagsakit ah? Adakim magat king kala mo, ano ko taon paray. Ayan na, kurkurek. Saan ka mo agsakit na kasta ah? Makan may baga na itatawa, pinasakit ka paray. Esos, kasano ka mapasandangan nga paray. Kanya nga hindi pagpunas ko dito lang dita. Agda kayo mo na bayan ditoy. Ay, bagdada ka. Sangit mula sangit ni pare doon daw. Andiyak mapasardangan. Isukit ajak kayat amabartag dito a tao. Tagsangit no mabartag. Ay, kaya't mo asawan mangmangit no kasta mabartag maray. Wan, kita man tilangana. Ay, gusto na tanay, mangibabay ng tilangan paray. Oy, agawitan. Mangibabain ka. Ay, sos, nay. Naisbuan na pa yung pantalon na maray. Kunakon kat. Inaramid mo manin san arumbang ngaramidam. Salbag kakiti. Na, sabay ikarkaro na tiagsangit. Ala, magnakan. Kasano ang magnakit? Agtad-tad-tad lang disbo na maray. Ay, sabay agaribumbungan lagi kita tao. Aglama mambalang. Ay, mabayin akon. Na, sabay impigsonon. Pustong ko na, nay. Puston! Hindi. Kinidal mo mo din, maray. Ay, kasano, maruruda. Kanya lagi din, maray. Sumartin ka na. Ayan ni Don Down. Day taman nanang nakaida pa ilaang. Ay, Don Down, aldawan. Saan ka ba pa nagtrabaho? Mabayin ako, nanang. Taapay. Ay nananang inaramid naman nandiya inaramid na idi ang nakaibabainan na. Nagbartek manan. Katwan, nagsangsangit kasta unay tirungaab na. Ay unay matan. Hindi mo nastoryaan, mahal. Ay, mabain ka, taiso tipod no. Ano mabartag ka, mangmangit ka, anyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Ay, talaga summer na kumare. Wan nga rod kumare. Summer at talagan. Sa bali ti bara na. Wan nga ron. Ngamore ka sa no, pati ka bara ti summer, mare. Nabarbara lang to ti panagayat ko kanila kay ko. Os? Talaga lang ha? Ay, wan man. Puno di bagbagak, mare. E di ka ano man. Sana bumaaw ti panagayat ko kinikwan na. Ala, naganon din ay bagak, mare. Ilagwan namang gini di soft drinks. Coke mismo. Ay, miss ko na talaga siya. Anya? Ay, sika talaga. Ala, ilakwan na ko, Dani. Ay na, nagbara talaga, mare. O sige, mabiit laang kumare.
kumare. Amang no adala ko ni mother mo akamote. Kamuti? Ay, ada ha? Kano pa anaawan ti kamuti iji balay nga eh. Apay, gumatang ka, kumare? Mano nga tapangtad na iti may sa kilo. Kasla lang 45 pesos per kilo, kumare. Isunguti ko na di na minsan. Ala. No si kati gumatang, mare, oray 40 pesos. Itulod ko pa dito, kaya't mo? Alaman nga rod mare, ilakwan nak iti 10 kilos no ada available. Ura iyag mo inton bigat. Ay, sure, kumare. Apay, anong ti kamuti aya. 15 kilos pa eh. Ipadas ko man ti aglako iti halo-halo ita. Apag iso nagbara ti panawan. Ay, mayat day ta na panunot mo, kumare. Ay na, mayat day ta. Sigurado nga do, ti umay gumatang. Sapay lak kumangarod, kumare. Nagpudot ti panawan ngam pumanag na kayo nana. Ay, wan nga rod, Sandra. Mapanak man di ta tersina ni Berta. Nadamag kong amin nga da kanula ko na ahalo-halo ka. Anya? Makapangpanganak mo iti halo-halo. Gapo iti kastoy akabara ti panawan. Hay, anya lakit din aya. In kayo nga ruden nana. Halo-halo gayam tila ko ni Berta aday-day hunda. Agla ko akman mat. Apay kit din. Ay na, nagmayat at talaga da ito'y lakom ahalo-halo, Berta. Kasta ayan nana, ay katagyaman Nagmayat, saan mo at inipid ti ingredients na? Saan at talaga nana? Taan niya nga itiganas ang mga notipidan ti ingredients na. Ure medyo nangina, basta lakit di satisfying mo't at iraman na. Ay, an-anwam tinalaklak at presyo na ngay, no nakatamtam na'y mag, di awan mo lang. Ay pudno na'y tanana. Mala, mga ramid ka pa iti maysa. Iawid ko man, takanan mo tipatpatag ko nga asawa. Anya lakit din, dagitaman nana. Ay, oray bakit kan lakay kamay, nadungo kami lata iti tunggal maysa. No anya ti kanag, masapol mo takanan na. Tap no fair. Anya laki din. Manungay matimay sa order halo-halo ni Berta nana. Ay kwa. Nangina timay sa order. 75 pesos. Ngam worth it mo. Gaputan na imas. Anya? Sana atin iped ti ingredients na. Iso nga okay laeng ti 75 apresyo na. Nangana ko na, ije tersena na. Dahito may sa order nga yawid kaw, kanon mo't ni sweetheart kaw. Ha? Ala labsan ka pa'y nga raw, Sandra. Ingkamutan ije tersena ni Berta. Taramanam ti halo-halo na. Ay na, nagnanam ko naktumag. Anya laki dahin. Apay nga aglako kay halo-halo. Kat nakitam lang nga ro doon nga aglako ni Berta iji tersena na. Kat, anya ko ma. Agla ko lat na taagla ko akmat. Una yun, Anton. Ay, adayta ka man ako nakon. Nakakita ka manin iti tuladam. Imbagak mat idiging ka, asaan nga min anasaya at agtutulad. Ngam agtutulad kalatamat ngamin. Ay basta, aguli magkalataman ngamin. Anya. Basta siya, agla ko aklat na. Kat masiguradok to nga amin alumablabas dito'y amapmapan ijay tersena ni Berta. Dito'y danton agumatang. Ha? Apay, isulaang ayat ti makalako iti halo-halo. Ha? Naimimas to tilako kunak tumag. Ay, wow! Naglalako ka na rin pala ng luha-luha, kumare. Ay, wala kumare.
mare, iso agum hatang kanta ni. Awan pa'y buena manok itilakok halo-halo. Apay nga awan pa'y kit maluman. Awan pa'y nga rod. Awan pa'y matim may gimatang. Ang mga no ijay daayan ni Kumari Berta, napan gimatang mare. Anya, Imposible mo nga awan din nagsapol iti halo-halo ita. Kat permi ang nagbara ti panuwan. Ala labsan ka pa yung arod mare Inaman pa dito tersena ni Mari Berta. Ijayak man na mapan mga na iti halo-halo. Nagnanam nga min ti arabid na kat. Kasla kananam na kanumot lang. Ay, una yun na niya, Sandra. Ugali na talaga tagtutulad di tilako. Ha? Apay anak ko ng data. Wala, gano'y dinamuan na naglako kay ti halo-halo kat naglako mo't. Anya? Wan mare, ngam itay nagnaki di tersena na, awan pa'y kanubi na mano na. Una yan. Paglaingan na talaga, hindi pa lang nga ramid na ti kasjay. Noan niya ti maamuan na alakom, tuladin na. Medyo nalaklakapay ti presyo na kingka. Tapno, ay na, tapno. Bay amo na. Tuladan na lata Makaamo dagiti tattao no sa dino ti kayat da pagkatangan. Ay, sa bagay mo't kindi, amare. Ngam, nagalas ti kasjay. Agtutulan. Ay, kanya laki din ay. Kunak tumod kay. O niya nga ita, kundi tulad kay tila ako ng Berta, awan lang rod nagmamaayan na. agtal na ka man si Kanton. No awan tinasayat nga ibagam, sumar din kalatan. Di ka lang amin makapanunot nun niya mati may lakom. Nun niya amin tinakita miti karuba, masapul isumot ti lakom. Nun niya nga rod ita. Anya, Nakunampay kanya nga inutang mula ang kinitata Guryo, tinagpuo na miti halo-halo. Nun niya kamatan. ala huston. Apay, kunak aya asi katimang bayad iti inutang ko no bilang laang. Katsakmat, anya lakit din aya. Anya. Man nakibiyang kalaunay. Di kalat tagulimat, makarurod. Ay, na yan kumare. Apa nga kaslasaan mo't nagbayag. Insardeng mo ti panaglakom iti halo-halo. May sakamat. Sumardeng ka, no di mo kaya't amairaman kay iti pungtot ko. What? Di nakpagpungtutan ko naktuman. Ay, si kakit di mo. Damdamagig laeng no apay nga insardeng mo ti panaglakom. Makapungtot ka mo't tin, mare. Anya, Naamuam lang amin ti panaglako da ijay bangir. Naglako ka mo't. Mabalim mga amin ahalo-halo ka ni Mari Berta. Buko Diyos matkin ka. Kukwam to mga amin ti agtutula. Kanya nga ita. anya. Ay, di ta ka manlangan, Mare. Anya ngay nga rod no saan nag-click ti halo-halo ni Sandra. Saan mo't apa naguyaw? Ngam saan kanumot ngamin anaimas ti lako na. I want, true. Nakatamtam na ikano. Nagbasit ti gatas na. Ay na, talo lang ti ingredients na. Anya nga dyan? Ay, nagtipid matan? Nawampay saguna. Hamon mo ni Sandra. Uray makan, katipidin na. Anya pa'y ngay. Ay, pampanunotak nga rod manan ti aglako iti barbecue. Adamot basit anaurnong ko iti panaglahok iti halo-halo. Umdas siguro nga igatang ko iti meat. Ay, mayat dayta na panunot mo, kumare. Sigurado ang magustuhan dagiti kaaroba dayta. Sabay la kumangarod kumare. Ay, sigurado nga agkaraibos to. Ngam sa balyam titudok na. Dadak kulong. Kitam tuladin naman eh. Ay na, kunaklakit din no dito iti ayan jay maangangot ko ang nagbanglo ama ituntuno. Iso nga imayak. Ha?
Ijay siguro ayan ni Berta. Naglako siguro iti barbecue na ijay. Anya? Ala, labsan ka pa ya. Inakman sa pulan, jay maangangot ka. Kunakon ka. Dito'y ti ayan ti maangangot ko ang nagbanglaw. Ha? Ay, wala na. Ipadas ko man ti aglako iti barbecue, barang agklik. Si kakit demot. At daya mo tila kung masaan ang nagklik. Malamang kiday, itunwan nak iti agbalor iti duwag kasaw. Na imbagla meriendaan mikin nila kahit ko nga ipatpatag ko unay. Na yan, nana. Katuan mo't balasang ka. Malakit din. Agituno kan tanay, makapang panganak unayon. Sigurado ang magustuhan nila kay ko dayta. Nang runa dayta isaw, ay na, langana pa ilang, nagnanabal. Anyaman lagi ito yan. Ha? Ay, kung naktumot ka. Nakita manin ang naglako ni Berta iti may tuntuno, isong aglako ka mo na niya. Anya? Ay na, Sandra aya. Ugali mo talaga tagtutulad, sipod pa eh. Nakitam lang aming nga agpapaasok da, ijabangir. Agpasok kamay. Unay kan? Sumardeng ka man, tawan tinasaya at nga bagbagam. Sandra, ora anyat makitam alako da ijabangir at Teresina. Saan mo atuladen? Nangarunan saan mo akaimaan? Ha? Pilitam tumangamin ti saan mo akabailan. Nagtuntuno da, agpisbol kamot kumaa, kasjay. Maawatam, Sandra. Anya laki dinaya. Agpapasok ka gayam, Sandra. Una, apay, nila ang Berta ay ti makabaal nga agpaasok. Agpaasok kak mo ta. Anya, ayan niya lagi din aya. Kunakon ka. Tinulad mo man ang panaglako na iti may tuntuno. Ay, agtutulad ka talaga. Anya? Amin mo tin, Maria, makita mga ilako na. Kit ilako mo. Bibiyang mo kumangamin. May sakamat aman nakibiyang. Di kalat tamapan ijay ayan ni Kumaring Berta. Ta ijay ka amapan gumatang. What? Di kalat ta lumabas no lumabas ka. Agdilaw ka pa'y laang. Salbang kakit di. Makadadaol ka iti aldaw si kaabakla. Panaw! Ay, yakman amo na niya klase pa nagpampanunot iti adda ni Sandra. Taapay manan. Kano tinulad naman ang ti panaglakom iti may tuntuno. Anya? Ay, nawun mare. Linabsang nga ron ang madama mo iti panagtuno na. Ay, una yan na, Sandra. Idinaglakwak iti halo-halo tinulad na. Sa itamanan, tinulad namanan. Ay, nawun nga ron mare. Dilatan na naglakom iti pisbol no iso. Sa nakas di ano anya ti makita na kit tuladin naman. Bayam latan na. Sapay la kumaa. Tamakala ko lata. Tapno adagong gunana. Ay, sapay la kumaa kumare. Ay, imbaya kaun, tasaan ka mo na mauray nga umaigi balay kaw, Sandra. Ha? Nagsaritaan tamad, ano saan ka nga agbayad iti utang mo, itipit saan nagtungtungan ta, ket agporsyento na jay. Eh, tata, awan pa'y ngamin pagbayad ko ita. Saan mo't nagklik di nang usarak iti kwarta nga inutang ko kada kayo? Ay, nagklik man no saan. Saan ko aparikot na ita? Di kanya kabiyang ket agbayad ka iti utang ba o? No di mo kayat nga ipabarangay ka. Anya? Agbayad kan, tanay. Manumatan alawas ang nagururay aki balay nga umay ka.
Gamawan ka mat nga imay. Tata pangaasim kumata ikanak pay iti pawayway. Uray may salawas laang. Aniya? Ikarit nga agbayad akalpasan ti makalawas. Mala. Ikan kay ti maudi a pawayway. Ay no saan kanto paya makabayad kalpasan ti aldaw nga imbagam. Ipabarangay ka talaga. Anya? Wen! Tapno nga min makalako ka. Kada na pagbayad mo iti utang mo. No anyat lako na iti bangir saan kumamot nga iso at ituladam. Tapno agduma kayo iti lakaw. Mawatam! Ha! Anya lakit tinaya. Ha! Ay, akon bibiyang ko. Ni pabarangay na ka ni Tata Guryo. Anya? No ti inutang mo kumangamin kan kuana, kat impuunam mo't itinaidumduma ala ko. Ngam, saan mo't? Amin mo ngamin ala ko da bangir, tuladam. Anyakan. Unay kamagtan Anton, imbes kit di atulungan nak. Ngam saan mat, takas tapay lang ti bagbagam. Anya, kasta ti bagam kanya. Idintutan ako nam idi, asaan ka pa kibibyangan, tasaan mo't asyak tagbangayad itinutang mo, sana ya? Anya? Iso ano ko na ni Tata Guryo nga ipabarangay na ka, no saan ka makabayad iti utang mo, ay makamu ka matan Anya? Di ka madimngag iti kanya, iso asong batam datrasong gangwana. Laki din. Kasano nga tada ito yan, aya. Umayan ni Tata Guryo inton bigat. Ngamayawan pa'y pagbayad ko kankwana. Hanya matan, nakababain lakit di ti may pabarangay. Ay. Oo, itaman pa'y akas ta tilangam kumare. Agituno ka na, tagumatang akman itilakom. Araman akman mo't kumare. Anya? Ne, apay akitayan nakakas na. Ah? Ay, ko. Insardeng kunti pa nagtunok, mare. Ne, apay ngay. Sayang adi no isardeng mo. Awan ko, mare. Husto ka iti imbagam idi kanyak. Ha? Ano anyat lako da kuma ijay bangir kat saan ko atuladon. Ha? Naminduan at tinulad ko tilako ni Berta ng pasig abang krap. Nakautang akpay kit di nga iso ti parikot ko ita. Gaputan ako na ni Tata Guryo nga ipabarangay nakno sa anak ngagbayad. Anya? Un mare, day tatipod no, iso ti parikot ko ita. Ay, awan mon mare. Dahil tanto lang amin agtultulad ti amom nga ramidan. Anya nga ita. Sapay tuso ka din no dilawang ka. Ay, anya lagi din aya. Dahil ito'y titandaan ng mari Matulad mo tilako, ngam ti panagtimpla. Saan? Iso ano maminsan, agpanunot ka pa iti mamintalo o patlima sa nga pulo, Sakbay nga agtulad ka itilako. Mawatam? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.